Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau na Ini pun selesai wajib mana? Halaman 70. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mawqibil ghasli. Wal ghaslu lughatan silanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Wa syar'an silanuhu ala jami'il badani biniyatin maksusatin. Walladhi yujabul ghuslu sittatu asya'a. Salah satu minha tashtariku fiha rijalu wan nisa'u wa hiya qiqanu hakanaini wa yu'abaru an hadha iltiqai bi ilaji hayyi wa idahi ghaibi hasyafatil dikri minhu aw padaraha min maqtu'ihi fi farji wa yasirul adamiyu maulidu fihi junuban bi ilaji ma zakara ammal mautu fala yu'adu ghasluhu bi ilaji fihi wa amma khunsa mushkili fala ghasala alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilaji fi qabrihi. Wa min mushtariki inzali ay khurujil mani min syakhsin bi ghairi ilaj. Wa in qalal mani faqati walau kana ala lawni dami walau kana qanju bi jima'in aw ghairihi fi yaqdi aw naumin bi syahwatin aw ghairiha min tariqihi mu'tadi aw ghairihi ka'an inkasa asaluhu faqaja manihi. Wa minal musytarikil al-mautu illa fi syahidi wa salasatu taqasu bihan nisa'u wa hiyal haidu aidamul khariju min imra'atin balagat tis'u sinina wa nifasu wa hiya damul khariji aqbil wiladati fa innahu mawjibi lil ghasli qat'an. Tidak mana halaman 77. Wasunanuhu. Langsung makna halaman 77 wasunanuhu. Dan bermula sunatnya artinya mano itu 5 segala perkara. Bermula yang pertama itu membaca bismillah, dan bermula yang kedua itu berwudu hal keadaan sempurna. Pada masa membaca bismillah sebelumnya berwudu dan dingin ia ulian mano dan diniat dengan yang mano oleh orang yang mano akan sunat mano.
Bersyarat jika bersyarat jika luputlah janabahnya seseorang daripada hadas yang kecil dan jika tidak ingat dengan yang mana ingat yang seseorang dengan yang mana akan hadas kecil. Dan bermula yang ketiga itu pelalu tangan atau pelalu di atas barang-barang yang sampai ia barang di atasnya tangan daripada jasad dan diiktibarkan orang daripada ini pelalu dengan demikian. Dan bermula yang keempat itu mualat dan telah terdahululah maknanya mualat pada masalah wudhu. Dan bermula yang kelima itu mendahulukan yang kanan, paling mendahulukan yang kanan daripada pada pihak pada pelalu yang kanan daripada pihaknya seseorang di atas yang kiri dan kekal daripada sunat mana oleh urusan yang telah disebutkan pada kitab yang banyak daripada yang mana oleh tasdid dan tafsir dan menjaga kami. buku surat Bismillahirrahmanirrahim. Sunat mananya dari makro yang pun terbaca bismillah. Yang kedua terwudu terbaca bismillahnya wate sebelum terwudu. Dan le urang yang mananya dengan dunia sunat apabila kan hana lalu ada penuh. Sunat nama yang pilihannya dan sunat mana yang berikutnya mualat. Makna mualatnya kalau dibuka di bahasa itu. Yang kelima takwa gahlun daripada gahliyah. tapi satu 5 makna yang per kalimat
satu. Lima sen. Jamak melekat boleh dari kiri. Jamak. Jamak Jamak taksir. taksir. Sudah yang pasti Pak Duri jamak taksir. Dua. Salah satunya ilmu Pak. Dan segi makna, nilai makna lima. Tapi yang kira mufrad itu kalimat. Ya alpon dirbe ya makna macam makna alpon itu mufrad kalau makna itu. Yang kedua minha. Ha adalah isim damir. Damir bagi hai, damir mufasil, damir muttasil, damir muttasil majrur, mufasil marfu, mansub lila. Minha kan damir muttasil tu. Mutasil majrur. Ila Nalikotina wujud. dan yang terakhir bin tasrifat madhi tasrif itu dari yanwi. Nawa yakni riwayatan bahwa nawin walakab manulir ini la tanwi manwan mingkon. Apa?